you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call them mental freeze. When these people talk too much, but that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Hey, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call them mental freeze. When these people talk too much, but that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool. I'm like, yeah, that's true. I believe in G-O-D, don't believe in T-H-O-T. She keep playing me dumb, I'ma play her for fun. Y'all don't really know my mental, let me give you that, cause you last so falling out in a drought. The flowing was pouring down, see that pain was all around. See my mood was kinda loud, didn't know which way to turn. Know it's cool, but I still feel burned. Energy up, you can feel my surge, I'ma kill everything with this splash. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, but that shit is slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Yeah, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, but that shit is slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Let's just get this straight for a second. I'ma work, even if I don't get paid for progression. I'ma get it. Everything that I do is electric. I'ma keep it in motion, keep it moving like kinetic. Hey, put this shit in a frame, but I know I don't blame everything that I say. Man, I see what you play. Let me elevate this in a break. If you walking on a plank, la 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 la. Like both hands together, God, let me pray. I've been going right around, call that relay. Pass the baton, back and I'm on swimming in the pool. Can you come on? Want a piece of this, a piece of mine, a piece of sign. Can you please read between the lines? My rhymes are planned to break your spine. They say that I'm so fine, I could never match my brain. Please don't now waste my time. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, but that shit is slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ooh. When these people talk too much, an astronaut in the ocean. Доксонатостега Люси Юрий Алексеев. Хүрдах страстной чувственной инки болла. Жано Джулир Свебет тохтиханатой. Ой, Юра, с таким партнером, с закрытыми глазами, хоть в огонь, хоть в воду. В этом плане Люси ехала сюда, он олох учугай уячиго тебе спиккен. Хеп, молодец. Манна боллагана мен тугардым гармония, да? Энергетика түтүнөн алып бир ситим. Бир купол, бир шар курдук кут. Хеп, онна иккен бирге пульсируйдугут. Үчө байтык, олох маннык же дальше үлелен. Кытатын. Мен кеммер болғана Аня Алексеева, Юрий Алексеев, сенат астақтарына жон бары күстяк атыстағанатын көстелерде. Это была, можно сказать, эпоха для бального танца Якутии. Я до сих пор вспоминаю вот эту вашу пару. Действительно, очень радовали зрителей. Люси я знаю как певицу. Илдыргинес Тибетем. Очень большая маннык иннике кескиллягырыгыт. Диапазоннах. Онан бу үнкүлүрүн камсанарын билигин конкурска да бардаккына, кына да тийдаккына эдерыгыкка бу нахатухалах. Билигин мандык туренере болбакка, мандык спектакльлерге дылыхын сөп камсана. Онда каты шпагатный индиен баха. Молодец. Онда эмоционально, очень красивая пара. Бальненькую, конечно, пара, чувствует вдохтахана, чувствовать пару. Вот это у вас есть. Музыкальные. Вот. И вообще я хочу сказать всем участникам и организаторам большое спасибо. Сейчас действительно немножко вот тяжелое время, да? Болезнь, да? Вот сегодня человек здоров, завтра не знаю что. Вот я хочу историю рассказать. В 1942 году, когда Великая Отечественная война шла, да? По указу был создан музыкальный театр во время войны. Не унывали люди, да? Ага, вот сейчас вот театр оперы и балета. Так что вам большое спасибо за оптимизм. Вот, очень многие зрители дома сидят, да? Вы вдохновляете их. Вам спасибо большое за доброту, за хореографию, за радость людям, которые вы дарите. Мақтал. Люси, бо биһиги театр быт эстрадатын эме эдер кескиллах артыската да. Люси биһиги бир
дойдулағым, бүгін Люсины манна көрөмін наха өрдім да. Олох кені кыра ордағыттен наха музыкальный. Бихи кені бұ айымнилах өлетін бір дойдулақтара хүрдағын кетен көрөбіт, онны үйеребіт. Люси этен аспыттарын күрдік бұд. Аңардас эти рыанан эре болбакка бу үнкүүге эмети музыкальный, пластичный на барыта бар Люсинон кытат хүрдәй чейдик мантан саңаттан саңа проекторга манны көктөк пайты кыттан ис да онун биһиге барыйгин кетен көрөбүт онны үйрөбүт бирдей дулактарын онтон номер быгытнан кыжык гармоничная очень пара. Вот гармония во всем, и в танце, и в взаимоотношениях, и вот в музыке, во всем. Так что вот тоже спасибо вам за такой номер. Уже вот третий раз я уже не устаю хвалить, благодарить за все эти номера и организаторов прежде всего. Спасибо. Да, улахан мақтал, Julius Sövet энергошвет тыллары әтті, халғы әтіне Аленаға атарауы. Кылжык тағаны үнкүлүр, онна спордунан жарықтанар бейттеңден ханыбын қолыбыра мен бәйім. Онна үнкүлүр кейі кылжык доробиятыгар әме олус туғаны ылар спорт әрі болбата қаға бағыстыманы келен оларың. Ол күрді көтін бейеға бұ кыттачылар бары анкета толар бұттарығар юри әтен турарманна кене кірәжен ісі плоскостопиялаға бет онтуғатын үнкү көмәтінен соқ кымыда бит, так? Все правильно. Да, вот начал танцевать из-за того, что врач сказал плоскостопие, и надо отдать на бальные танцы, ну, на танцы. Вот. И получилось так, что Сивцев Михаил пришел, и вот, и когда второй раз пошли, плоскостопия уже не было, вылечили, да. То есть это практически год-полтора, и все, плоскостопия уже не было. Күчіктағын өскөтен кемереретіннек диагностақ текада әтіне плоскостопиялаға өпіланы оғылыр күтін, оны бәғаттағына бараңғыт бұйын күннен жарықтаны қатын сөп. Отол өсе ете жүлдір сөбе әппетін көрдік бейгі бейді дойдылақ бітен хашудығы әтті де, қантан жағаны же оны егін бүгін ол көрін айылдырыр болықтақты. Мен аммал уғын болы көріне әлегіттен жабын. Жаммар, абмаларга, барларгар, улахан ағарда, көрін қасыбу атақсын, поддержкалан, үлжен, анан. Онно конто бүгін колобура бір сихере боллағына анығысқы бериттен бартача колыстағымыд, бұл проекттан жәкім қалара, бұл проекта қалара, оны то барара білдерді. Бұл үнкігітен қайдақталығы, тоғы почему вы именно вот этот танец выбрали, как хореограф? Так, ну надо сказать, что как хореограф у нас есть еще один хореограф, это постановщик наш, это Лейла Юнисовна, это моя жена. Вот. На самом деле у нас был другой танец, мы уже подготовили другой танец, но все-таки решили поменять концепцию, потому что тот был такой сюжетный танец, и решили сделать нечто такое легкое, ну вот то, что получилось у нас, взяли румбу спокойненько, как представление пары. Хорошо. Мен тобо Люсины барадағаны білебет, кене жазавай ұрыларға, оны қайдарманнық экспериментлерген ен хасы білігінде ұрыға, музыкаға. Онны мен көрдік бұны бұл үнкіңе мен сөпті бәхер бұғылақ. Эмоциональный өттізігер. Қайдары истурук бар меха майгындыр күрдік. Мен бәйім тоқпайбын, активнай байбын, эмоциональнай байбын. Олеген қайдағара меха еще байдык турда настроениянан хайдара тып-тап курдук. Онуттан бу манна көрөн олорочулар барыдаганы көрдүбүт. Кайдара 2 профессионалный үнкүһүттөр үнкүлүһү жаларын курдук. Эһе катын эникетин стилер багарып